Okay panipon malan mo na nagsokon pon peyo wow kisanan kan kunana lang kunakan yeko wow choro rang sa mga child kop na Korean kop na speaker legislature sound ko pong labalap labakan nan paliensya momot sa government to chon pon peyo sa Pecawan ka kubran para sa nan sa mga child ron ngay sa Nicolas maban pecawan kalile kuburakan Autapen sa palmachay kong rangot. O iya charalapen sa palmachay kong kan kayo kasarawi and run and Micronesian cleanup day Koreao consulate office and the person may pachunan mo yung kwa pachunan rojiti. Kasulo may kapasa may pitokan sila and kapinsalet so mga COVID days sa tuwaw o kapayo sa palmachay ran masalangan mo yung ponpe. Wrong sang kolonya mo yung ponpe. Ni September isaksuluan pariya katriya isakay uyaranin Micronesian cleanup day ni makareta. Miya yung program pachuan niyaw ni Colonia China Friendship Gym may pachen Spanish 1 may pachen ang Colonia Wimpon Pin o program watch yay Micronesian Cleanup Environmental Fair pwede niyang kawawiyo kasampal ki Run and Micronesian Cleanup Day. Nan programen kasarawiyat niya kisakas pilbachota ang right sarikan mabajuan poeta nan poetry o TikTok o right sarbukat yay kayong sangkon pay Catholic School Miss Kailani Atli Korea Miss Tiana Sharma sang Olan High School o kaslo yay Mr. Moses Sikal sangkon pay Catholic School Koreawan sa malmachay Roman Ronwatch, Palian Rome nan sa malmachay Region Ponpe Pachuan Aletiere Rome, may kasaleta ni September Isakayo, Ria Katriya Isakayo, Honorable Teresa, Philippine Consul General and Officer na Vessel Consulate, may Pachuan ang Winkwang, Nyatario Minpakpak, ang Vessel Department and Foreign Affairs, may Pachuan Officer na Vessel Consulate, may baca nan wing kwa tan rejiti ni lagnay so. Tang ni John Tato, Kriyaman and Office Watch, pacawan yang alit ko binsalete so mau and COVID sa tuwaw. Pagpakwatch kami naman na Office Watch, pacawan rejiti yar tablos tiyaro pan prong pakay yat may Office Watch pan prong rejita. Kapalan rejiti watch ray may nabesam kan may anane application and passport o sa nanansikan, so tsaka kaleti sawas kan matunpajota sa office na besang consulate. Icha sawas makakuyaw niya yanan sawasan kompleto, may nabesang kanong nanway na besang. Icha sawas wat may rachon tatokan office wat sawas ki, o kasanto korosong tatokan kompleto, may nabesang kan nanway na besang tutuecha, o schedule pil tutuecha. Kasulungan sa palmachay Roman Ronwat, palimakon pachawan akwali ito kan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwaw. Men pachawan sa karakway pakon may ray naramasakan makakirnyang kachkit. Ta pachawan na ito kan sila silwat sang karay sa kwadong pachota. O en pila pachawan sansan may ray niyakan milsenyan. So tsaka yung kachkit ta pachawan na ito kan sila silwat. Ito kan sila kapinsalet sa mga COVID sa tuwaw kan pachota. Publical Palpanian Monmunian Porte Unit Spencer yan Colonia. Kanian Publical Kunpachuan Restak Lokwal Uniman Sang Letlok Lumang ni Sauchip Sang ni Outlet ni Alan Koras naman yang coach kita pachuan alit o kan silasin en kabinsalet so mga COVID sa tuwawaj kananana o tetaropa monto kakaan pachota. Takan silasin kabinsalet so mga COVID sa tuwawaj kanuyawan nito o en pilpachawan sansal magchay sa palman kumunian sila silriyaw matal na vaccine o chansan and chansan. Ang matal na vaccine kan pachota pakriyaw nan raigan ram sa kwanunan punga o chansan and chansan kan pachota pakeucha. Sang nikawaitan pa niyan US Central for Disease Control
Winiyan sila kapin saleta so mga COVID ay saktuawat. So kapar o apal para ba't present way sakpayo poncheo. Nan robot na kunpachota sang kanyan Pohnpei State Correctional Administration. Kasaleta menelata ni September saklumaw riya kutriya isakayo. Iray na ramasan Pohnpei kan nakachkiyak nakachawana ato kan silasin. En kapin saleta so mga COVID ay saktuaw. Kanya man to ka Moderna, the primary dose, Raila Ramas, Nens, Limakot Limak Silubuki, Liman, Nabatpacha, ni percent si Sakpayo, Koreawan Tok, the second dose, Raila Ramas, Tuwakot, Walang Kulimak Siliman, Nabatpacha, ni percent, Pai Sakusu. O Raila kan Makachkiyat, the Pachawaner Tokan Silasin, and Chinsan, o Moderna, Raila Ramas, Nan sila bukas liya ka naman may patpatani percent po na isak silo. Nan robot wat pilkasaleta percent na naramasan na iwi ka ng Pohnpei. Nakachkiyar tapatyawan na ito kan sila silwatch. Wain matalanim percent po na isak kayo. Wain o percent isak lima. Wain nat percent may isak walo. Wain kolonya percent po na isak silo. Wain sakos percent po na isak lima. Wain kuchi percent when is kayo o outer and kan and Pohnpei percentage sa kwalo. Ranwat Pohnpei kachin sa kalman kumunian Moderna riyak at riyak po sili sa kriyaw o munian chansan wana po kay riyay sa kriyaw. O kain saklaan sa kalman chay ranwat chay ran na sanlangan Pohnpei. Ngalangan pan patpacha PJ point lima kulang minute pa isa pa yung naman isang ulal pan patpacha ni P0 point payo. Kulang ka isa kayo minute sili sa tuwaw tao ni Sowas. Ranwa chang pan patpacha ng pungan pa lima sa opaliyatang ni natay isa kulaglagan pa na. Pan patpacha ni P payo lalwano pan tapokin o pan kap niya kachaw. Ni isaw chika lang panpatpatan ng pungan pali, masa o paliyapang ni nataysak, iloglukin pa na pinpanpatpatan ni pitpayo lenwano, pantabakin, yang ako marmarakan kachaw. Ni alam na ran saraw yang panpatpatan ng pungan pali, masa o paliyapang ni nataysak, iloglukin pa na panpatpatan ni pitpayo lenwano, pantabakin, o pankap niya marmarakan kachaw. Wan lang ranaya patpacha ni Tagari Tuwaisak, wan lang ranranwat patpacha ni Tagari Sisak Lima. Wan sasongan kachaw mamoratinan raya na warya isak payo, patpacha ni Insiseo point saratuaw. Wan sasongan kachaw mamoratinan sampongwat patpacha ni Insis, 1 raya isak isu. Pohnpei pamrasang kachpin glak 1 minute raya isak isu ni Sauchuk. O pan prong sa long kachpin clock 1 minute sa puso tao din naman sa kanlakap. Main ko yay matyakan autapan sa palmatay ron watch kalanganan kumran karas o kasalya. Yang